นิลาทุโซงไงฮอเจ้าเสียนบอนเจ้าวินิลาพาออกัสนิซิมสอมนิเลกูซิมปันนีอินจงนิลาทุโซงไงคิดฮิตีทุโซงไงตาวฮิตี United Naga Council UNC Peace Committee ฮอนมันปุรกำสุงากาเลตุลสุเบหินดิ่งินกูกิลำกายฮอลเลไม่ใช่ลำกายฮอนกิโฮนาอันนี้นดิ่งวินเงียนอันบอลวีฮามาฮอนเซนาวะกิเฮดคิลนะฮอกิโฮตัวสู้ตัวเทียฮีกิโฮตัวในมัดซาอมโลจิอากาเลตุลขอเซตเบซิงฮิติน United Naga Council UNC Peace Committee ฮอนพงดวีจานิมาซาออกัสนิซิมสอมนิเลลีนิควาImphal West District Hope Sung Koutruk Vela Meitei VBIGs Kikaptoho Communist Party KCP Faction ni kikaptoho wa kikaptoho pangho KCP Keder minga chu Manipur Police on an minga tauvi Manaom Kangleipak Communist Party KCP Thingnoimi ho chu P binit Elias Amar Meitei kumsom leko Elmo mocha Elias Visal Meitei kumsom thumleli Teach loya sana Elias yai phaba kumsom li lekhat W Dilip Meitei kumsom li lenga le Ani bomcha Meitei kumsom li hiwin chuchi KCP Keder ho chunga dan nuzoya na to achi thla jinglai ta hi Zani August ni simsom ni lenga ni khuchun tuibungam kaya Private Hospital Hall Clinic hon President Kukin P Churchanpur lekha na piwin sumlepai demand atamwal be sia Private Hospital Hall Clinic ho August ni simsom ni lagup sim patni tuni kho ki pat ki khading hitai tin an het survey ama hon seinawa meilei gal ki pat aparin Private Hospital Hall Clinic hon gamle na madingin panla ni thi chanin pan kanala win ana adam lo ho vet na lama galjam ho hen lang namsi pai hole volunteer ho jingjong le kahin ki thopi jingwin chuchi chungcho na chun mi pi ho dingel na in ki vet sa na man ho zong Hanim thei penin kan simwin kapan la na ho chungchu na diman tanglowa angum jingji hin ke hoding in sumle pa ya kile do na ding thei lovin tan ke ho kha ki to del zolo ta ding jiwin diman ki bol ho chungchang thu hi mabana seithla na khat ka sia August ni simsom ni legup ni khwa ki pat Private Hospital Hall Clinic ho ki khaso helding hitai tin aphong do ve chuchi diman ki bol na chungchang thu chu kukin pilam kai hon Agyal kho pi wa asu na wa pi ding win Zion Clinic Samaritan Nursing Home Ideal Nursing Home Emmanuel Clinic PC Nursing Home Apple Dental Clinic Zen Care Clinic le Chancel Clinic hon nge nan bolovi Zomi Students Federation ZSF hon aso do zio media outlet khat field notes zo tribe ho Zomi noya tribe khat dana anamin pha nau chunga zotal zoli Department of Information hon phamosa nau thule zo tribe ho Zomi nomenclature noya omlo hinau phungdo win achi sa January ni simsom ni leko sang ni le som ni le li ni khwa pi kam do veng khosunga joint declaration ani nawa zo ho Zomi Council noya omtalo hinau official ta na phun do nau chu zotal zoli hon an talang kiduvi zo tribe hot UZO Special Assembly Kithulu na resolution number 1 dated 29 February 2020 ni khwa tuibong community hola ki khop khom na anani na wa Zomi Council an da hla uita danin aphong do win Zohon Zomi Council no ya mun anei lo ziwa Zomi Council an da hla uhidanin ata languvi Zomi Council hon Zomi no ya zo CSO ho UZO ZYO le ZSP ho akoi lut jingnau chungchangin zong Zota zoli hon phamosa nau thu hon phong do vi Zohon Zomi da hla nuwa headlut te ding go ho gina bolovin poitawang Zomi Council noya umna dinga anaki peile oma boina to oma hile ama mimalin mo ki puding zo CSO ho thi mo ki chan thelo ding hi tin jong phong do vi Zomi mele pu LM khauten ku ki zo apom lo na thu ho aphun do anungin mi tamte in thi mo na chanuwin Khaute Sasang Waipe President Kuki Students Organization KSO General Headquarter in Zong Phamosa na thu ho na phong do in gamlei siat masa zoding ham ahi lo le nomenclature masa zoding ham tin do na bolin chule gamlei sit to nomenclature hoizo poimo zo ham tin zong do na bole ama pa na se be na electoral politics le lalding nop na zia vested politics zia khangui thu sim ki zob mat na ho man tha ding hi khang tha ho kanop lo hi tin aphong do in
tu pe da I khang tu simo I history o hi thisana ki sun hi tin zong phong do e MLA LM khaute in January ni sim somni le ni sangni le somni le li ni khwa lam ka khupya UPSC exam center sa na dinga Dr. Manosoni chairman UPSC hinga lekha na thot na chun kukizo thinglang mi ho ading tin an thumin ahin la thagup zawa kukizo pomlo hildana ahin phon do hi achunga ki sei KSO general headquarter president pathu sei to akimat na umte le akilom tai zani August ni sim som ni lenga ni khochun Chandil district hup sunga TS Layang Village Authority hon press release khat an so da ovin chuchi press release chun seina achi sa August ni sim som ni leli mi sim ni ni thalam ni dan nga vel chun namsi pa UKLF apang Mr. Anthony le Mr. Mangcha in TS Layang Village in PR zukham pumin house pu ki hopi din ko thlonin hiti chun ki ho theita lovin boina an sim thlonin thile lo zong izan ham khat su sedin anomin chuchi boin ho sutham dinga ki khom khusung nu te ho zong cho thalmang chan kap dinga go thlonin a hitin TS Layang Village Authority hon phong do ve namsi pai him le thal choi hon kap dingal mi kap lova ei ho ki kap na iman diu hitam tin do na zong na bol ve chule achi sa juni sim som ni le khat sang ni le som ni le li ni khon zong TS Layang khusunga namsi pai UKLF phone gari tol ho driver khat le khusung house pu thi san so na chan an tong da uve chukit le achi sa August sim ko sang ni le som ni le li ni khozong chun village volunteer hon UKLF for ahong bulu kidwin aphat si in khusunga thal ki tha ki su ging na nom jing tai chuti je chun khusunga nume chapang ho lungim na le ki chat na chunga khusung house sa simang pachong hon demna sangta kini yetin TS Layang Village Authority hon phong do ve TS Layang Village Authority hon chuchi thusoh ho chunga namlam kai de akukin pi Manipurin hitawang boin ho hi omkilo na dinga pan hinla dingin tepna lenge na kukin pi hinga na thuduvi chuchi TS Layang Village Authority ho thusoh cho namsi pai dingpi battalion commander pan anadon budin achi sa August ni sim som ni leli ni khwa Mr. Anthony le Mr. Mangchain zukham pumin house pule nume ho chunga him le thal mangchan gina bol thoni kiti cho hiti zo hi amani hin achi sa August ni sim ko ni khwa village volunteer stan zone hon ahong bulu nungwa thilelo kida tha ho su tup dinga chi thlona hin house pu chapa Mr. Tongmang to aga ki mutu ma sathlonin chuin pu tongmangin ipi hizong le te se pu zong ki mu pi pa thlonin tia se zovin aga ki mu pi thon le ama zong lunghana thilchom nang khat an nei sa ham ipiti ham hong ki ho khil khatawin thilso zo se boin zo se nang ho je hi TS Layang khusunga him le thal tha zong nang ho ni vetia a hi lo lam ta ango zin akinil sang khawin chuin khaten in zong to na khat le ni chu ajep se thlonin a hin him le thal mangchan agi thlonin nupi ho zong kap dinga go thlone kiti wang hi sewal hi tin su thingna hin bole chule amana se be na namsi pai khat hi nan him le thala hausa upale nu me chapang ho gi a doiding chu organization dal le molin zong aphalo hi tin phong da e chule amana se be na hi chi chungchang hin agam kaya lam kai chingin akigel khomin khunung le mabana thil se su kit na loadinga khat le khat ki het thimova eile e ka a boin ho hi asu zong le Meitei gal to akidin te jing lai hi zin gu thima akyo to wa iki cham che di win zong akoi koi ikiti mo vetin ama pan an phong do e por police on zani August ni sim som ni lenga pathini chun Meitei thingnoi mi KYKL Kedar mi thum chu Imphal West District changange uchekon mona konin an man do ve chuchi KYKL Kedar mi thum ho chu oina milan singkum som ngale ni wairan bir singkum som ngale ni le khaidem danabir Meitei kum somni leli a hiwin chuchi mithum ho chu Imphal vela asum le pai dong le apang hidanuwin kiseye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Iranian atsodo Lebanon o Muslim thingnoi mi Hezbollah thingnoi mi ho ginan bolin zani Sunday ni kho fighter jets mangcha a na chungwa bom changguzu ki ba sa chu apatna hinalai bo vetin ginan bole Israel sipai hon jet fighter zakhat mangcha a Lebanon gamsunga Hezbollah thingnoi mi ho namun ho Israel gamsung mizaila abulu na mun ho mun somli walcho nidan sagi sung agabulu wo hi Israel sipai hon Hezbollah ho missile short range
asang simho na susit pe uhidani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in phongdo in chule short range rocket ho missile ho mangcha a Hezbollah thingnoi mi hon Israel gamsung Galilee gam kai sung bulu ding agoru hidan in Israel Prime Minister in phongdo e Hezbollah hon Israel gamsung Tel Aviv ko pito kinaya Israel military intelligence ho Mossad ho munpi glilot military base cho drone mangchan anbulu win ahin la Israel sipai hon chuchi drone cho Iron Dome air defense system ho mangchan an kapla PV Israel sipai hon Lebanon gamsung abulu na wachon Hezbollah thingnoi mi ho le apan khompi ho Muslim thingnoi mi ho mi thu min thina na to ve Hezbollah thingnoi mi ho na hin kap do missile ho Iron Dome air defense system in an kapla now ahal leng thla hon Israel sipai navy hon khat at sep khan Navy officer khat in thina na to in mini na kitong khat honi Hamas tingnoi mi hon zan hi chun Tel Aviv ko pi chu M90 rocket in kanabulu vetin aphong do win ahin la chu chi missile chu Tel Aviv ko pam gam ong la in an pu ke in koima wang an kitong khapu ve Israel sipai hon Hamas tingnoi mi lam ka Ismail Haniyeh athanung win Hamas lubu tule to a Hamas lubu pa Yaya Sinwar thana dingin panala jing ve United States le Israelin ama pa thana dinga la somsung to gon ahin simu hitai kiti Hamas tingnoi mi ho su gam na ding le Israel sipai ho Hamas tingnoi mi ho chunga galzon achan na ding wa Hamas lubu pa Yaya Sinwar tha do ding hi Israelin atup ten jing o hi Yaya Sinwar kiti pa hi ki veng taum hi zin mi ho to ki holim na ho zong ching thei ten an bol jingin om na mun akhe do thelo te na dingin pan anala jinge Yaya Sinwar hi sangkat jako somgup na ni kuma na pinga hin Israel sipai hon aphat lo zi le Israel do na an chon jing zin tamta ve anamat do sawan hitai Hamas lubu pa Ismail Haniyeh damlai chun ama pa hi Hamas thingnoi mi arm wing kasam brigade lamkai na pangi Yaya Sinwar le Hamas lamkai lin khat to go na noya Hamas thingnoi mi hon Israel chunga gal an bol pat o hi Yaya Sinwar hi Israel zela kum som ni le thum anum hitan Israel zela sung chun Hebrew pau phatin an kizil themin Israel gam sung politics so jong zel sung sung an head hoi sel hitai sangni le som khat kuma Israel sipai zilat salit to Hamas tingnoi mi ho mi tamta an kile to na wa ama pa jong sung kola padan podo kha hi thusoh chanin ki chai tai thusoh ngai ho zo se na bon chawin mangpha